che cree che pelemico Gesù Cristo zanu che niseri nego pette che lula sewe tie poti che vi ha u che penotve capi ugo celasadi ugo bu por solali che vi poti che vi hala potezia ne che hu poshuri u che penotve sodadi niche ne banu ne niba che jesu suri peledi u che penotve tezibawe poti che re ti hanu u che penotve porhi che criezunu potezzapi ugo tsudi ugo bu Same hedi ukitiki nu utsu banunu por soli workeza siro hatogori tsali keza petegola potezi ketsu tsia ugo tie kersom hatogo tsavoke togola a ugo petesunu ketchabo tsese sidi ugo kersom hatogo tsavoke lisu tsilido ketchachilido che credo che masani pu che creo che me je tejagola he che tezi pian chlaya no poti che vi ho happy he go chlas de he go bu theory vor solali che vi ho hala che tezi pian chya temi che kra poti ha che chring li modi soli ken che za sadi so che chri chza there he go bu he go kiti kinunu he kon ni chem hidi soli ke vi poti ke vi ho hala ke tezi pe nchawe he go ke zedi vor ke sokinu ke ko tholi mo ke tsu chawre deri ni pu no he ke ba chunu he che ba he kinu petenu no he go zeba ke chugola ke tezi pe nchya no ropu buchi do shuri Heko halasa, heko chlasa, kesasa kelis chiji. Kersom hato chavugeto, Bible ke per chalikech shiro, dike pu, ndigo pramuke za, ke vopate konuni pu, no heko chlas kesasaji. Heko bu sidi poti haunu jedo, ke tomurapfunu nsoli. Hego kelhu khala ke sapi nchdi penno ko salidi lalhu menno ko sasa kele su chje no ropfu hego mi pobo ke zebali rogoli mu hego rchla ke sasa chidi pato chvo ke to pette be peledi Jesu Christa dan chawe amen Jehovah Tseliji nie seye pete pupu kirkrile nie temye pete pu ukhele ukhethorjla ziu Jehovah mietho kechache baya ne Jehovah Tseliji kezedi tsaliku krepodi kergi niu chiledo
pete ke zedi tsali khu kripodi soru chalaledo
che pennofa ugo pe tego yar kergo sedodi che do puti ho zokele che pennofa teze yawe che de che pufa lesson medzidi che tolesha persa kenu Johan tefa ponu kerekinie Johan tefa ponu kerekinie Jisumu hichemie po Siro po dio vojeru pom hi chedi penyo ke लिए po ngulie size po seji ko poki ke pethau theme hau pom hi chezodi penyo ke लिए po mo poker ke phuma laga sida jisu se po ke phuma mori poker ke phuma larimo siri poginu u ke penofa ha thoko pie mie pesi pengush lieke tola pom hi chidi penyo ke lezo tiso ke baki uko a ke che ke shu ha thoko she morosho mie pori ha chlie ken jata ke tyo tizi jau vorje a ki jenu ke bache a ki je ke ziuzo sida po hau pu ke she po mitie pie ki je she di mitie sa pie nyoba shli di nyoba se temie su minie kenese sidi poki no vodi silom ziu nunu krawale sida silom cha ketse keshe
se sie po vodi krawaru mangule di la voda sala po zanoko mu ke krimie po hadze kroche badi kengu ko sie temie hau tieze badi kroche ya kechu mome ida homie sie po suzo si ke kriko sie po mo deri po reche po teha sida sala po sie asuzo idi putha zoda deri uko sie siro no kikidi mangulie taga idi ketso bazoda po sie jisu hokechu nyoba chelidi pie aminie nyoshidi aki novo siliomnu krawale si sala avodi krawaru amhangu parlete sida se ugopoki su kirapo vodaga si po sie asimo sisha ke penofubu podie chuko nu uko rasha ke sa pressure tenya Jehovah se unipu Jesu Christa zanu kenise pete kelusia chedo abu nipu diese japutsli kevi poti kapia asketsala kepenofa Jehovah zatea mu pastor ko siro program committee kori pesie kepenofa rofu bu chedo kepu kerena pete sepumendo tslimu upetebunu tejake sa susungu kilietsli tiena mu po Jehovah zapu zayetsli je do lesson uko ketolesa ke pro permenos seshwade Johann chapter 4 verse ponu kerkinye persidi uko renalide a verse diu uko dibo susa perlasotio Johann 4 verse 10 Tiso ke baki uko aketse ke sum hatoko tsmorosho mie pori mhatsle kenz taketyo dizijao vorje We must work the works of him who sent me and be busy with his business while it is daylight. Night is coming when no man can work. Amplified version. Hakim hindi po. Jisue die hako pusha. Mu jisue po puketsekesha posusa sit to divorce. Mu po puketsekesha pomhato pom mission. Po butsutyo pedzeperie. Pesese mu popele keshako. Poskosa si metche divor. Po mission petope kribesedi potsekesha. Specific mission susa. Po pelekesho se peja seketsengulie. Poenu tsumorosho bi getsekele se poketsu tsefotoda ketsa susengulie. Tiso ke baki aketsekesho mhatoko tsumorosho. Tsumorosho ishiketsa hauha. Must work isiketsu. It is imperative, it is essential, and it is compulsory. Tsumorosho bigetsa, ke dagetsa, ke kripori basamada getsa susapubade. Johann Kiriu, chapter 6, verse 10 getsa. Haula uke penyo funyo, terhoke shom hatoko pekawatyo wadi, miem hingu tsa vorzo. Jesu Christa, ke penyo funyo, te mietsudi ki dze nu vorgetsa.
te roke show susa Jehovah ngumu hatogo ke shem hato mu ke puma hatogo pekawato divorce how ha hatoke tsumode leker zaliken ziketsum hatobode jiswe haupie pomelunu pokelepe tenu mupom hatogonu susa ke khatsiva toda ke ngulie salapwe ke hura povozo sheri tigi ke di zepu mi petha ke tsmi go tsike rosa te roke shoko ho siro ke shemiri tseperisa siro jiswe poti time susa pomare thorgeteri tasha poti po limit po bageta mu potie ufe baya moketa po susiri taswe po pudisye tiso ke baki aketse ke show matoko tsamorosho isi pocha tsule ke vi ke kau door of opportunity krape ke baki kenu ridi tsamorosho bida ke susa pubade potiu tie ujenu baketsiki opportunity susa krapi utsa baketsiki sa yahasa me hipile morsho bigetsa susa pubade pue pugetsa po aketseke sotyoi ari nyeko ketsesho ho isi johan mefe ponu sa siri pugetsa nyeko voketsiki tigi ke diu penyot tirewe idi dile ke view pusliche ke tsmietse ke roslie ke schemietse perislie mpa ke tsmietse ke meneslie mu te roke shoko howalie nie me tiongulie zeru me tozaslie isi mati kera tetanu jisu popetakile koki ke pudie hau theory uko ki pubazowe Jisu di hako lepes sushatoke. Sidi Jisu di hako ha tsa zesotyo ke tsa upe pisatoke. Tsali ke vi poti uki ke vorki we tsa mor ke sho susa bawe. Muwe susa tsa modaro poti ke vi su uki la vor modale vi. Tie ki kasu sa krabya bakets tiunu te tiunu ugo rapidi dile ke vi susa ke zale ke vi poti shiketsuna bakets tiki ugo kenu ridi susa tsasada ketsa lesoto ke mie pori matsale ken zada ketyo ti po hodza te vorje ugo hadzaki country pete total lockdown susa experience susa potipo ugum hodza tate vorje ke chachela lockdown tipo susa tsadatie salatie poti tie ike baki dile ke view se ke zasha toke jisu kem he po aket se ke shu atsmorosho bide Allawe option ke kripori basa mode ke dagato ke kripori ba mode ke nu ridi dile ke view se zasha morosho bide ke le hau bu avogi balia tiena tepeti hau nu dile ke view ke za ke ti ke vi support lewe here go ministry team kori Cheki mie pengu ke pekrodi baya mu poti howe ukitie kinunu reserva ke tsati vorde deri poti rala ke saki pere rail station nu bazar ko nu mu colony hora shiro ukeki uzanyoki karbi area krobonu vosha vorje Tiedzawe udira nanamo nalage sidinu reply tsaketseri zeke sevorwe
u me lie ke tse ren nen mo ke tse shi ke tse ze ke sevor deri chu va tiu no zo ke tse we mie pori me lie mo de shi ke tse mo na ren nen she mu vorli che akinuri vorli che la vorli le che idi sedi urut ke tse ur susa ki debori unni ke tse susa tsewe shiro nan ke kri media ke ja ki kruke nye nu jisu pele tulidi ukoni thorbade tie zulu felimolo deri susa la kerat savorje tie tiki ha uko dile ke vi zaketa potike vi thoboda ke tse susa lewe dile ke vi zale ke ra potisa chekita zo ke tse susa leba uko mission lie karbi area nuri themye kya kra muki kru kya kra pelele di zulu felekata je sishate ki debori unishi uko krohi peviko sashotoke uko tseke fu sashotoke uko tsofago nuri uko vapi sashotoke siro uko ri ukitsatie uzatsusotoke uren nanu uke umhura dilike view ren morosho bigeta kyakra bahusowe inki tieki nuri livi inki tseki numeri livi nzedi matsabaya ketsa homeri livi inki dzanu inki nginubaya ketsa homeri livi inke krohimi hori livi ugori zedi jisu dze dilike view pusodoke kuda village nu kel colony kekraba ketsa uko siba uran nanu miepete jisu siliraro ki debori unida doshi ketsa susaleya mu haupie hi botsa u vision botsa mu hau hapie uke ni botsa di utim zedi colony krobonu mere vorsje temie po rofa ke lakelie uke penofa motsenu pomaretor salapwe potyo ponyo pokriu Jesu Christa ke tsesha pobu cruz genu ke puma pusutsa she pos diepie ur halie di uke joke muko vasha efesa ko potenye tiri me ke kra dile ke vi hau ke puma nur halide ke joke mu vasha de ke tsa dile hau ha sile mobalio uko lesson nu Johan tefa verse soru mutenye ki maholas liro Jisue pom hiche di penokeliu gi pom hiche sapie nyobatsli di piethe miesu minye kenhesha isi sidi poki no vodi silom ziu nunu krawale isida sirote miu vodi silom ziu nunu po krawaru po hangule di lavorta Jesu Christa ke penyofanyo temietsa me vidi luki dzunuvor ketsa Christ the Son of the living God in his birth became a man of clay. He became the Son of Man. And when he applies this clay over our eyes, and we wash with the water of his word, our spiritual eyesight is restored. Tie uko, jisubu umhi biesa, jisubu umhi ken hesadi, po diu, dzikim he ukrakeme sashadi, urofum he, tsakesar hosuchi. Urofum hi manguke me chili moto ketako. Urofum hi me zibada ketsuko tsepe visuchi. Sidi poti po seasons ko silidi. Jehovah uke tsekesha
dili ke view ke nuri ke sashado ke. Jeremiah chapter pengu verse me senu. Di hai ke tsupopu. Liyeti jadut dogori kasha isi. Kepenofe Jehovah. Liyeti jadut dokropo ukola reserve tsupiba. Mu cheti hauha. Liyeti hauha da ke tsusa lewe. Sala tis soke baki. Mu liyeti jadut dogo. Pie uko tsuke baki. Po ke tseke sham hat toko tsusa bito ke uko ke hupori. Ke penofabu japie pete go tsusa ke liye tsiliche. Amen. 텔라누 우고 빼때 그제 잘리 쿠메 페기니 칠랄리도 텔라누 빼때 그제디 게 차칠레도 게 차자 게 이게 쉬고 세 찰리로 누구 빼제도